Wat je project han de dobrodochis ha gamas is bekanis dusan mile uwe de hietje de glaren fuim goed go kruchtigig dosig is son gleeg segian hat kutju gemashen tashchus dochas na jechi dichiten agus suas go mav gaviles koik namershin agus njoni betreie Jemer goed gekrutetig geloze gas huv had tasche fionach ges knianig an a jeffer goyen agus sonnegleeg se sin hiet amas ek project. Noorsen ha project gamas is nasurin jenne hoen na sinne goed is leine is son agus gefench gedjik ek doen het eestjach doe faskus was tasklan skalealisch na halappe Kucho tasklan BBC Gaelic an na glasacho agus kucho ma chéhiad oer de hietje aan de glaren vo urus nasent na halappe vo stuchanach na chrinnig jan laharne keimpel. Agus has ne fiachin die na surne sinne goede leine son agus ge jikek dunit eisach doe ha miske humor aan eter skialachken Oran, doibehe, shanachlan, tanschachen, gachrut, kjol piepe, kjol fiel, kjol wokse, jefferut en machinach, hashinach is fig na 3 krinnigie na shinach. Agus as an openshin, famousin wie het catalog, jekach teip, agus je op het voorwoord hashinach. Agus hashinnach a blistu si as garteip go oran skialach gewan pís kiúl agus tors fistruchig is ko ha blien ko ha sein kwasa haad ma ha fistruchig sin akin agus gedje had gianos har jicht tors plasit je gach pís a heet garteip. Wel, mis gopad nam manager an a nofis uist agus ha mis geno keinjach gewil a nofis seo a colonel na Hamason heiche agus sin ha sin a digitizing an heo agus ha sin is sin havori hianu is fatanist an an uist reinsin kuch gen stuig skoleolisch na halappe reinsin na reine project de stu a VBC reinsin Faske 3 hiet oer de hietje son krinnigewek in laharne keimbal kujach. Ha 3 officiën van an officiës njans kienach san as sinnach gorishan ge studig. Agus haloch goprach an hin kujach ge geno jifferuten. Ha officiën an nuis geno digitizing agus kujach ge geno maar aan jacht zich aan de hel. Agus ha kutje in de China steken had je op het kaartelijke kutje. Snoos na office geneet dan aan de hinnig ha san digitize haar aan de hin ha kutje manager aan de hinnig son technologies agus ha kutje jacht zich aan de hin. As noos han de kaartelijke se kopen van de dag en de nacht geheen. Zat je scherp het veeg alappe voor schelten chies go donations glasgoed. Opereens een hele in years jeeldag gefat agus get haar skip het fat karen fates fashion ha snu guisnige technologies en daai gema evig geson skiji gaken je de wie kanre gele furste skiji gaken je kenlich in mahaviaken eter kartunya kopen as project fat. Wel afsjuist mer midra is no digitise gewerke die hier hoe gallenig agus leis sin wie gan office het doenig ek toshach daar wil se tjich ach hasne gamas is aharige go op het commercialte agus an office kom het dal hat doen het skillen sonrichtje usige san an op het hasinnig agus hasin is an office inalen eentjenig agus
gach rud a dhéimeach sin is san an opa sin na chalanú acin, agus sé cála bh gan na Gaelic sin na hóprichin. Get a bhd go sin go críoch go dú ach ag an nám, sé cála bh gan na skillan sin, agus na hinealan hí gacin iad na hurad a dhéanú lá a chawl, agus mar sinnach háisig sin anna 2009, háisig sin iad pic an opa a dhéanú a san BBC an London, a dhéanú opus digitais a gaisan, agus cáiad iad ne rúta bh gan a bhíh éfach go gaisan na bh sinne a dhéanú, agus cúteach a chosnag edagad gunne a hiigúch acin iad taich go háist de topar an dúchas as an náisineach le bhí cúpad mar trading arm an an nuist. Agus has sin ag níide fer a bhil sin tíadach is fiachan dí taich gain tro dhéfar bhuiinan mar Carnanil an Shears, líder in se gawl. Agus sin tíadach féhuid únar éile spifisacin dí gacin iad a galadúrs. As sin dáchas go dí gacin iad a galadúrs, leis sin salio há sin is cúnan, tá chúnan dacin mar há, agus hasna caiid a son. Sin na scúla gomeach salio hais go bhfuil tasclan anna nimitach áte as anna taien tasci idirhealachte fih dúhuiig. Sa sin is fiachan dí pic an opad ein mar sinnach, agus na skillans na hóplichen an na íiste chumaladál is cúteach taich gehorst, de topradúchas an cumaladál cúteach.